قازی محەممەد لە ساڵا 1970 di malbatekê kurperwerda ji dayîk bûye. Qazî Muhammed kurê Qazî Eliyê kurê Mîrza Qasimê Qazî ye. Di destpêka ciwaniyê de hizr û hesta nîştimanperwerî di pêşewa Qazî Muhammed de çêdibe. Ew pir hez ji xwandina zanista kevin û nû dike û gelek zû di vî warî de xwe pê digehîne û gelek hewl daye ku zimanên biyanî hîn be. Ji bilî zimanê Erebî, Farsî û Kurdî, tevî zimanê Ferensî, İngilîzî û heta qasekî zimanê Rûsî jî zaniye. Qazî Muhammed piştî mirina bavê xwe li bajarê Mehabadê bûye dadber. Ji bo vê yekê ku pir hez ji karê çandî û pêşbirina zanist û agahiya xelkê kiriye, di salên beriya sala 1940 بۆ یەک دو ساڵان بەرپرساتیە ئیدارەیە چاندی یا باژارê Mehabadê girtiye stûyê xwe û di vî warî de pir xizmetên mezin kiriye. Li dema berpirsatiya wî de yekemîn xwandingeha kiçan li bajarê Mehabadê hatiye awakirin. Dema ku di sala 1942 de komeleya JKF tê awakirin, vê demê ew komelê Qazî Muhammed wekî kesekî kurdperwer rewşenbîr بۆ کۆمەڵەیە ژێکافê وەخوان û dibe kesekî bandordar li ser vê komelê. Qazî Muhammed di berevçûna karûbaran de nimaza di çareserkirina pirizgirêk û arîşeyên de rolekî berçav hebûye. Gelek piriz û arîşeyên karî yên rojane yên xelkê di dîwana wî de ku jêra digotin mehkeme dihatin çareserkirin. Piştî 3 salan wate li 16 tebaqa 1945 Partiya Demokrata Kurdistanê li ser bingeha komeleya JKF tê awakirin. Piştî vê ku yekemîn Kongreya Hizba Demokrata Kurdistanê tê li darxistin li duya rêbendana sala 1324 wate sala 1946 bi beşdariya nûnerên parçeyên dinên Kurdistanê, serok eşîre û nûnerên hemû cih û taxên Kurdistanê û kesên siyasî Komara Kurdistanê tê ragihandin. Pêşewa Qazî Muhammed jî wekî serok Komarê Kurdistanê tê hilbijardin. Qazî Muhammed mirovekî bi ferheng, dilsoz, rastpêş, evîndarê wêje û huner û herwiha şêwirmend di heman dem de mirovekî siyasî û demokrat, welatparêz û evîndarê gelê xwe bû. Qazî Muhammed biratî û yek rêziya Kurdan sedemê herî mezin yê serkeftinê dizanî. Di vê derheqê de di piraniya gotar û nivîsên xwe de ku di Rojnameya Kurdistanê ya wî demî ku hate weşandin li ser pirsa yekîtî û biratî tekkezî kiriye û wekî merca serkeftin û bingeha ragirtina komarê û sedema serkeftin bi ser dijminê gelê Kurda yê girtin bi baştirîn rêçarezaniye. Pêşewa Qazî Muhammed di dema seroktiya xwe de bandorekî zêde Pêşewa Qazî Muhammed di dema seroktiya xwe de bandorekî zêde li ser Komara Kurdistanê û agahsaziya netewî hebûye. Di vê demê de ku nehwê 200 jin û nehwê 100 mêr nexwendewar bûn, bi hewla pêşewa Qazî Muhammed vê demê de dibistan û xwendingeh di astên bilind de hatine awakirin û vê demê mamosteyên taybet bo deristana zimanê Kurdî hatibûne danîn. Mîna xanûma hevjîna pêşewa Qazî dibêje, Qazî Muhammed pir qîmet dida xwendin û perwerdehiyê. Piştî ragihandina Komara Kurdistanê di demekî Kurd de ji bo perwerdehiya zimanê Kurdî bi serperiştiya Qazî Muhammed helmet hatine destpêkirin. Pirtûk û kovarên Kurdî hatine çapkirin. Di meha çiriya paşîna 1945 de organek bi navê Çapemeniya Kurdistanê hate awakirin. Di vê çapemeniyê de rojname, govar, pirtûk û belgenameyên komarê dihatine çapkirin. Govar û rojnameyên bi navên Kurdistan, Hawarî Nîştiman, Zanist, Gelawêj, Helale, Awad û Girogalê Mindalan
د پیوا جویا دامزراندنا کماری هاتنه چاپگرن و بلافگرن. راجنامه کردستانی زمان حال فرمی هی کمارا کردستانی بو و گله گوتارن پیشوا قاضی محمد داده هاتنه بلافگرن. باندورک دن آ پیشوا قاضی محمد لسر آواکرنا چند رخصنان بو. پیشوا قاضی محمد به صدما بروانی کرن جما فین جنان جوانان و خواندکاران سر رخصتن مدرن آوا کرن او سازی حتی نهاجی لسر شوپا کمار کارو چالاکین خودکن. پیشوا قاضی محمد دما کمارا کردستانی یا کو حوجبو جبو نتویا خواکر وی کمارک دموکرات بو جارا یکی دروشالات ناوین دا آوا کر. وی بو آنینا دموکراسی و جیان دگل کم نتوین دن نیشاندا که گل کر چقاس نرخت ده مافی کم نتوین. وی برای کفتنا به هوراجیان دگل ترکان دبا کور روشالات کردستان ده نیشاندا که چقاس باوری به دموکراسی هیا. لی مخابن هم تمنی وی که ما و هم جیا کماراوی. پیشوا قاضی محمد سپیدها ده خاکلوی سال 1326 آروژی دگل محمد حسن خان سیف قاضی کرمام پیشوا و عبدالقاسم صدر قاضی برای پیشوا پشتی جزادان لدو دادگه نداد پرورانه ده به دست گمار و قرش یه نیارن گلی کرد لچارچرایا باجار مهاباده یعنی هل وی جهی کل دوی ریبندانا سال 1324 آروژی ده کمارا کردستانی هات براگهاندن هاتن ایدام کرن. و هر دوی روژه ده لسر ملی خلکی به امک و به شرف یم باجار مهاباده ده گورستانا ملا جامی ده هاتن و شارتن. پیشوا قاضی محمد دما دادگهی کرنه ده با آوایی که قهرمانانه و سربلندانه وها گوتبو. من جمیجه خوبو و یکی آماده کریه. از بسینگک وکری پیشوازی جوه مرنا سربلند کم. کدریا آزادیا نتویا خدا تیم کشتن. اوا سوزکه که من دایا نتویا خو که تاوی وان بجیم و بو وان جی بمرم. تازه از چاوا آماده بم. پیمان خو بشکینم و بن پی بکم. وید دما داروکرنه دجی نهشت بو چاوین وی بگرن و وها گوت بو از حز دکم دما داوین جیانا خدا ولات خوی عزیز و خوشتوی ببینم. هون قاضی محمد دکوژن لی بزانن لی هر دلوپک خوینا من ده قاضی محمد شین دبه. از داخواز جگل لی خودکم. دست جخبات خوا با پیخما آزادی کردستان برندن و باوری به دولت خوفروش یا تهران نکن. بجی کردو کردستان